Sport Vibe, True Man TV, Sport Vibe, True Man. Sport Vibe through True Man TV. Ikaze kuri True Man TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Yes, nguhi ikaze kuri True Man TV. Arsenal rwose bayikora mu jisho, bayitsinda igitego 1-0 rwose. Igitego cyabonetse kare umukino ugitangira. Man United bayiniga rwose bikarangira, nayo igerageje kwigombora yivanayo birangira banganyije rwose 2-2. Chelsea nayo yananiwe kwikura kwa Aston Villa bayikubita ibitego 2-1 rwose. Ntago byari byoroshye. Wolves igaragaza Crystal Palace ntago ishaka kumanuka mu cyiciro cya kabiri, igerageza gukora iyo bwabaga Tottenham 4-1 cya Ipswich Town. Brighton nyuma yo kugarika Liverpool cyangwa se nyuma yo kunganya na Liverpool ikubita Southampton itababarira, ikubita nk'akana ibitego 4-0. Uyu munsi twiteze iki? Ese ni Manchester City, ese ni Liverpool? Iyi ni nkaho twayita finali, reka tuze kureba biraza kurangira gute. Reka rwose nguhe ikaze wowe ugeze kuri uno muyoboro wacu wa True Man TV, tuguhe ikaze. Aha ni mu rugo, iyi ni Sport Vibe, amakuru agezweho yandi twita ko ashyushye, adufasha gukomeza kureba uko ibintu byifashe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro wacu wa YouTube channel, banza wimvemo ikaze kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Icyo usabwa kiroroshye cyane, ntago bigoye, ni ugukanda subscribe ukarayikinga kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi ujye ubasha kubibona. Nta kindi bisaba rwose, nicyo ngicyo. Wowe wamaze gukora subscribe, aha ni mu Rwanda, gushimiye rwose, amashyi yawe rwose. Reka twiganirire rwose. Arsenal bayikubita igitego 1, irwana no kucyishyura biranga. Ahangaha mu gushyiraho imbaraga nyinshi cyane naho habonetse icyo twakwita amabara. Umudefanseri wa nyuma aba akubise akanuza ka rugondi hene, umukinnyi aba ari barangoye nk'akadenesi rwose. Baba mukubise ikarita itukura ku munota wa 72 ku murongo rwose. Birakomeza biragorana, birangira Arsenal iwutakaje rwose, Indi kipe yari irimo igwirirana, Man United yagerageje gukora iyo bwabaga ariko biranga. Iyi batandukanwa n'ibitego 2-2. Everton yabitsinze hakiri kare rwose mu gice cya mbere. Igice cya kabiri Man U iza gukora iyo bwabaga icyo yakoze gishoboka, kwarukuza kunganya rwose. Ntago byari biyoroheye ariko nacyo rwose baraza gushyiramo imbaraga. Man U ikiri kure cyane, bisaba gushyiramo imbaraga kugira ngo izamuke. Bitabaye ibyo ngibyo rwose yakwisanga mu cyiciro cya kabiri. Abantu benshi cyane bafite ubwoba, kandi koko birashoboka. Nitikubita agashyi ngo yiminjiremo agafu, bishobora kurangira yisanze epfo yo mu bishanga.
Aston Villa igarika Chelsea, iyigarika mu buryo butunguranye. Ejo bundi yanganyije na Liverpool tugira ngo yabiguyeho, ariko uyu munsi yaje kubishimangira, aho rwose wabonaga ko yari irimo gukina ikina rwose yivuye inyuma ikubita itababarira. Chelsea yaje kuyibanza igitego kimwe, ariko Aston Villa iravuga iti ntago twabyemera, birangira ikishyuye igitego kitaje kuvugwaho rumwe ku makosa y'abadefanseri, aho bashatse kurariza umukinnyi, ariko VAR ikaza kugaragaza ko cyari igitego, birangira Aston Villa igitsinze. Chelsea barakomeza barayihaga ariko ntibyayigwa amahoro, birangira bayitsinze ikindi ku munota wa 90, match ibirangiye gutyo. Wolves itsinda igitego kimwe ku busa bwa Bournemouth. Fulham yigaragaza itsindwa bibiri na Crystal Palace. Ipswich Town rwose bayikora mu jisho, bayikubita ibitego 4-1, mu gihe Brighton nayo yaje kuvuga ati nyuma yo gukubita Liverpool natwe reka tukwereke, baba bakubise Southampton ibitego 4 byose ku busa, rwose ibintu bitari byoroshye. Uyu munsi dutegereje umukino wa Man City iza guhura na Liverpool, biraza kuba bimeze gute? Isa 12 Nkurari kiri kuza kubikurikira, saa 10 zuzuye Newcastle United iraza kuba yatangiranye na Nottingham Forest. Kugeza ubu ngubu rero Liverpool ni ya mbere n'amanota 61, ifite imikino 26 itarakina umukino wa 27. Arsenal ikipe irimo yitangira igikombe kuri Liverpool yo ifite 53 n'imikino 26 yabo. Nottingham Forest ikipe iraza gukina, niramuka itsinze iraza guhita igira 50 itangire kubyiga Arsenal, iraza guhita ihagarara kuri 50, mu gihe Man City ikipe y'Imana ifite amanota 47. Uyu mukino arasabwa kuwutsinda ihita izamuka rwose yegere cyane Arsenal, bishatse kuvuga ko ni Arsenal nikomeza kwirangaraho iyi Man City biraza kurangira ifashe umwanya wa kabiri. Bournemouth nayo ifite 43, Chelsea 43, ikipe rwose ikomeje kwandagazwa. Aston Villa 42 ku mwanya wa 7, ikipe y'Imana Man United ku mwanya wa 15 n'amanota 30. Amanota 30 biraza kuyisaba rwose gushyiramo imbaraga, no kuvuga ngo inyuma yayo hari amakipe makeya, amakipe 5 arimo ashyiramo imbaraga, rwose birayisaba gukora iyo bwabaga. Reka dusoze tubereka amakipe yabashije kwikarifiya muri UEFA Champions League, tunafata umwanya munini uhagije n'abatumirwa tuganira dusesengura tureba na yahe makipe azabasha gukomeza, tunaganira ukuntu azahura, turebe amakipe akomerewe Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, tureba na Real ni gute zizabasha kwisobanura no gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Reka mbashimire mwebwe twabanye, turaza gusubira mu kiganiro kiza gukurikiraho. Bye bye.